Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere, ko te wiki aro hai tēnei ki te whare pāre mataara I tino whakapā tari te āpitihana I te minita I ngā take tamariki I te rānei e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. Ko te Matapae etahi whānau I te Tai Tokerau ki te whakanui I te tauhou Māori. Ko te tainga mai hoki o Whiro, te tohu o te tīmatanga o te tauhou. Nō nā tata nei I mau tonu ai ia Alivia Groves, nā taitara motu e rua hei whakapūmau I tōna tūranga ki wainganui ngā kaimamau o ringa papatū o te motu. Kei ngā ahi kāroa huri noa I te motu tēnā koutou katoa whakapiri mai anō rā kia te karere I tēnei rā. Ka tiha, ko te wiki aro hai tēnei ki te whare pāre mata. I tino whakapā tari te āpitihana I te minita I ngā take tamariki I a Chhour I te rānei e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te poehu I te hui a te kōmiti whiriwhiri I ngā rotonga papori me te aronga nui ka whakapau te pūteo hou nei kia oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui kihia. Ara ki ngā wāhi rānei kei reira te hia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei I ngā kura hōia mō ngā tamariki o tira mō ngā rangatahi 36 miliona tāra te utu. Kia whakawhiti mataara tūnei tātou kia roihana nuri o tuia I te whare pāre mata e whangamai ana roihana taku whanaunga kai a koe te wā. Tēnā koe skarioti kia ora I te whānau. He wiki nui whakaharahara tēnei kia aro hai ko te āpitihana I ngā minita me a rātou hekere tari o tira ki te tōia mai ki te whare pāre mata nei mō tēnei wiki ki te whakautu I ngā pātai. Nā reira, ka waimari e rawa ko te minita take tamariki Karen Chhour I tai atu ahau ki te komiti whiriwhiri take ratonga toko I te ora. Do you believe that the military-style academy funding, the millions of dollars that is put into that, is the best use of taxpayer money and the best way to address these issues raised? E rere ana ngā tāo kupu I Wāhanga I te minita take tamariki me ngā mema o te āpitihana mo te haumarutanga o ngā rangatahi mokopuna. I'm really proud of the leadership team that has taken on some of the toughest problems that OT has to face and that has been ignored for far too long. So I will hand over to the here. I just want to know what yours... because you asked the question. My question was, are you satisfied? Wait, she's addressing. Sorry. Yeah, thank you, Chair. My question was, the Minister satisfied. I don't need to hear from the staff. He nui te pūtea ka whakapau I tēnei minita I roto I ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia I whakautu waku pātai. E 36 miliona tāra e paua ana e minita Chhour mo tana kaupapa whakahoia rangatahi. The Minister said that if she's got information, would you expect that she would pass it across so that you could raise them? Absolutely, yes. Would it be concerning if there was an incident, if we can confirm it? If unqualified staff are looking after young people, yes, of course, that would be concerning. Is that the best? Is that all that we are, our mokopuna are worthy of? A military response, a military policy program? Tērā pia he hoha nōna nā te mea ka hore ia e hehia ana ki te whakautu I ngā pātai. Ka tae au te pātai nei pātai I runga no I te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō nei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiarahi o te oranga tamariki. I have another supplementary. No, you're not over. I'm the chair. Now, if you want them addressed, fair enough, but if you want to just chuck out loaded questions like that and not get an answer back, then what are we doing here? Aha koa te rere o ngā kupu mo te oranga o ngā tamariki te take, ko te āta wete I te kotahirau 83 miliona I te tahua o tēnei tau. Roihana nuri, mātuia.
Nā, i ngana hau, i muri tēnā komiti whiriwhiri ki te pātai, ki te tuku pātai atu ki te minita, engari i tere o mā atu ia. Kāre ia i te hia ki te whakautu waku pātai, me te mea hoki, kāre ia e hia ki te whakautu i ngā pātai a te pitihana, engari e hia ana ia ki te whakautu e tahi pātai, mehe mea ka whakautu te minita i aku pātai i te rānei, he ngāwari taku pātai me te ki ake, ki te u te ture, ki te whakatū i te kura hoi anei mō ngā tātou rangatahi, kei hea te mutungo te kaupapa. No te mea i tēnei wā, e āhei ana te rangatahi, te uru ki tērā kaupapa me te puta atu. Engari, ki te whakamana tēnā ture e Scotty, ko te āhua nei, he tini atu anō, he mano pea ngā rangatahi Māori, kei te haere mai oranga tamariki ki Ngāti Tūmatauenga. Mihi nui ana ki a koe te tuakana e te whanaunga o Roihana. Kāre kore o mātu te minita he mataku nōna ki a koe me o pātai ua rawa hei whakautu māna. Engari ka mihi atu ki a koe Roihana. Tuatahi, mihi ana ki a koe ko tai atu ki te pāremata ki te whakakanohi i a tuia. Mihi ana ki a koe i te tuarua i tō kohi kōrero hei whakapāho mā te karere. Ka mihi atu ki a koe Roihana nuri i te whare pāremata tēnā koe. Ka pai, hei tā te kōmihana hauora hinengaro, me panoni e tātou ngā pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hia o te wā anei e piki haere ake nei. Hei tā te pūrongo hō i puta ake i kōtata ake nei, kaore ngā pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei e whakaea ana i ngā hia o ngā rangatahi, tai atu rā hoki ki te iwi Māori. Aha kua te nui o ngā wero ā hinengaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi i tēnei wānei, kua heke te tokomaha o rātou e whakamahi ana i ngā ratonga hauora hinengaro o te wā. Huri atu ki te iwi Māori, kāore hoki o tātou hia e whakatutuki hia ana, e ono ira ono whakarea ake, te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma moke puihi, i o e tahi atu iwi. Ka mutu, kua hia tau ngā mātanga hauora hinengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga o aua momo rūma. Nā, ki te Tai Tokerau I Anei me te aha, kua tīmata ke e tahi whānau ki te whakanui I te tau hou Māori. Hei tā hēni ho te rene. Nā, ko te tainga mai o Whiro te tohu o te tīmatanga o te marama hou. He ai ki te maramataka e mohio nei ia. Ko ia hoki te tīmatanga tūturu nei o te tau hou Māori. Anei rā, Daphne Pōpata o te kukupa. Kwarete mai te wā o te tauhou Māori mo ētahi whānau o te Tai Tokerau. The fishing rod's like the rākau. It's your magic weapon. Ahakoa e tatari mai ana te tokomaha kia mahuta mai a matariki me puanga e whai ana ētahi I ngā tohu o te maramataka. Ko te marama o Whiro, te marama timatanga, te kōititanga o te maramataka. This is it for us. Hei tā te mātanga maramataka ahini ho te rene, ko Whiro te timatanga o te tauhou Māori mo te hunga e whai ana I ngā tohu o te maramataka. Ko tēnei te rā tuatahi o te tauhou o te Māori, e tatari ana e tahi kia kite ngā whetū o puanga, o matariki, hoi anō mo mātou nei te kāinga, ka whai atu te maramataka, ka mōhio ko Whiro te wā e tohu ana kia tātou te timatanga. Nō reira, ko tēnei te pō tuatahi o te tauhou o te Māori. He āhua rereke ki te tauhou o te Pākehā e mōhio ana tāua I tērā wā, ka tino harihari rātou o tātou katoa, he wā ki te whakangāhau, engari mo tātou, tēnei wā o Whiro, o te tahi o pipiri, te marama tuatahi o te tau, he wā ki te whakatau, ki te noho haumaru, ki te kāinga, ki te kai me te whānau, kaua tātou e tino huri haere me āta whakarohia mō te tau me ngā marama katoa kua pāhure. Happy New Year's, whānau! E mua I te tainga mai o Whiro, ka mutu te marama tawhito kia mutu whenua. Hei tā ho te rene, he wā tēnā mo te hakaro ki ngā wheako, me ngā tangata kua wehe atu I te tau kua pahure.
Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua. Ko tērā te wā ka pā mai te tino tangitangi o te tangata moa tātou mate huhua katoa kua pahure. Mō ngā mea katoa kua pā kino nei, kua pā pai nei kia tātou I ngā marama ko pahure rā. Hoi anō, tai anō ki tēnei rā, me te pō e haere mai ana, he rā pai, he marama pai, ko ia tērā te āhua, ko ngā marama katoa he pai, engari me aha tātou kia whakanuia tēnei wāhanga tuturu o tātou te Māori me ngāpui hoki te iwi. Anybody? Ahakoa he marama ngoikore mo te hi ika, kei waho tonu ngā tama o pe whairangi e whai ana I ngā karati. Hei tā hōterere, koi rā tonu te kaupapa o tēnei wā, kia puta ki te tāi ao, kaua e noho ki roto I te whare. Yeah, boy! Ahakoa hore he marama tino pai ki te hi ika, whakaro ana hau he wā pai kia noho ā whānau ki te putatu ki te ao, e whiti ana te rā kaua e maumau taima ki te noho ki roto I te whare me te kaha amu me te whawhai. Ahakoa he karati noiho kei ngā matau, kua huri ke ngā hakaro ki ngā marama kei mua I te aroaro. Daphne Pōpata, te kukupā. E tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga koai ke atu I a te ānau tui ono o ngā kākāriki hei ata mā wete I ngā take nui o te wā I te ao tōranga pū. Ko ia ka hono mai a kokoa kenei. Hoki mai ki te karere, kia whakawhiti atu tātou ki tā tātou manuhiri tōranga pū o tēnei rā, kia te ānau tui ono o ngā kākāriki, tēnā koe te tuakana, e mihi ana. Tēnā koe, mihi ana kia koe, tira ki te whānau katoa, kia ora. Scrutiny Week te ānau, Scrutiny Week I tēnei wiki I te whare pāre mata. Hea ngā kaupapa e hāngai ana kia koe I tēnei wiki e hoa? Te katoa nā kaupapa me kaha tātou, nā mātua te apiti ana ki te wherewhera nā kaupapa, ki te Whiro ati ki tēnei kāwanatanga nā te kore, nā te kore o tō rātou tāhua pūte, he kore take noiho rātou, nō reira ko mātou nā kākariki, e haere ana ki te weti nā kaupapa katoa, kia kite kei he te tāhua pūte mō tātou, te ahua nei kaha rātou ki te tautoko rātou no ho whairoa, nō reira nā mātou anoa ki ruti nā Anei komiti katoa, Whiro ati ki tēnei kāwaratanga me o rātou minita. E hoa, kei te korero koe mo te pūtea, kei te korero koe mo ngā tāngata whairawa. Ko te rarangi ingoa o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua I puta ake nei te National Business Review I Nanahi. Iai kia rātou, ko tahi rau 50 tāngata whānau rānei o tēnei whenua kei a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua e noho nei tātou. Hea te pānga o tērā toko iti e pupuri ana I te nui o te moni, I te nui o ngā rawa, ki ngā tāngata me ngā whānau o te iara. O tērā te take me kaha tāta ki te Whiro atu, ko te pounaha tāke, kāre e mahi ana mo te katoa, kāre e mahi ana kia tātou anō te Māori, kei te mahi anō mo tērā toko eti, tērā hunga te kauma, ko tahi rau 50 noiho, nō reira e heke nā tai, korero mātai nā kākari mea te, me whakatiki hea te pounaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakautu, kia tika o rātai, tuku o rātai nei tāke, hei oranga mō tātou katoa. Tiro ati ki o tātou nei, kai mai I rātou e pekana ki nā rererangi haere ana ki ahi tareri I te mea paiaki nā mahi ki reira. Mena kei te tika tātou te tuapapa o te tāke, me te whiwhi tāke, mo te hei oranga mo te kato me pērā noa, kia kaua tuku o tātou nei rawa ki tēnei toko eti. Kei konei au te mana hau e hoa raku ana I toku mahunga I te kore oku e ata marama atu ana, e ata marama atu ki te pūnaha tāke o tēnei whenua I te mea nera, ko te iti o te tāke ki te hunga nui te pūtea, ko te nui o te tāke ki te hunga iti te pūtea. Kara hui te marama ki tērā, hoi anō, tāua e kāre marama ana ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Engari kei te rere te karanga I a koutou e hoa e te anau o ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga e poro I te hautoru o ngā kaimahi, kei te pokapū, tūkino whānau, tūkino tai hema, e mahi ana. Korero mai mo tērā karanga a koutou.
Wa e tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā mahi kia ahai o tātai whānau, kia noho haumaru, I te me he tino mahi tērā kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te karo poro rātau te maha hoki o era momo tūranga mai, ko te mea ke me kaha tātou ki te chaki era. Tērā ka hoki aki au ki aku korero o mua. Mena kei te whakatika tātou te tua papo o te tāke, ma era toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, ka ahai ki te chaki enei momo toka poka pū, kia āwhina ki te whakautu o tātou nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātou nei whānau katoa, kia kaua pāngia te tūkino kia rātou. Ia hoa, te kaupapa e whai ake nei, he kaupapa I tū ai ngā pihi o te mana hau I tēnei wiki. I te mea, kua te huri te minita I ngā take hauora Simeon Brown ki te whakakore atu I te noho a tākuta Rachel, rāua ko tana heamana tuarua Simon Watt I te Medical Council. Rachel no te iwi o te arawa ki taku moe, Rachel Love. Hei tā Simeon, nā te ideological agenda. Nā, ki te kete hohunu tāua I te pūtake o tērā kōrero, ka ki te tāua, I te kōkiri te Medical Council nei, te cultural competency, the cultural safety, Māori health and well-being, hei pou whāinga mā rātou, engari hei tā Simeon Brown, ideological agenda tērā. Me pana I a rāua, koe rā tā Simeon. Pē o whakaaro te anau tui ono ki tēnei kaupapa. Wow, me ata tiro hia kia nā whakaro o Simeon Browns, kei aia ke te ideological agenda, ko tōna ideological agenda ki te take hia ki runga I te mana o te Māori, kia take hia ki runga I nā āhuatanga te Māori, take hia ki runga te reo o te Māori, pērā tāna aronga, mama no yo mea ti tai te mea ti, kawa ideological agenda koe, enari kuia noa tērā. Kaha tēnei tangata ki te take hia ki runga I nā kaupapa Māori, kāri I paku marama, hoi anō ka haramai te tei kaupapa kai kiri ana ki te Māori, tērā momo kaha ki te tautoko. Nō reira, me kaha tātou ki te tiro ati kei tua uona kupu kuia noa I whangahia I tōna ake ideological agenda. Tōna ideological agenda, he kaikiri no kia tātou te Māori, me marama kia tika tātou ki tērā. E hoa, wai mari e tātou te Māori kei kona koe, hei whawhai ngā whawhai, mo te oranga o tātou te Māori, ka mihi kia koe. E te rangatira, te anau tui ono ngā kākariki, Anei a te karere e mihi atu nei. Tēnā koe, ahoa? Tēnā koe te katoa. Rawe, te whakarongo atu ki a te anau, me ona whakaaro ki ngā take nui o te wā. Kāti, ki te tai rāwhiti, he toa whakaihuaka anō tō te rohe o te tai rāwhiti. I te nuinga o te wā, kei te papafutu pōro, kei ngā ngaru, kei te waka amarane, e ki te ake ai tātou I ngā toa hākinekina o te rohe. Engari, kua puta te rongo mo Alivia Groves, no Ngāti Poro me Ngāti Kahungunu, na ona māia ki te tēpu mamau a ringa. No nā tatanei I mautonu ai I aia, I Alicia, tāna taitara ā motu, o tira āna taitara ā motu e rua. Hei aha, hei whakapūmau I tōna tūranga ki wainganui ngā kaimamau ringa tino toa o tēnei whenua o tēnei motu. Anei te pūrongo a rāhia timu no te kapa o Taioro. This is called a wrist wrench. Obviously it trains your wrist, or as we call in arm wrestling, your cup. Kāore pea tōna āhua e rite ki tētahi kai whakataitai mamauringa engari. Whakataitai atu, whakataitai mai, ko ngā ringa o Alivia Groves era e whakātu ana I tōna kaha. I nā hoki, ko ia tētahi o ngā kai whakataitai toa o te motu. I got into arm wrestling through social media, to be honest, watching videos of slim, pretty Russian girls curling 40 kgs and beating men in public arenas. It seemed really funny and fun and cool, and it inspired me to give it a go. Ka whakatauri te ngā kai whakataitai tukumaha I te hākina nei ki te kēmu whai kingi. I nā hoki, ka taia e tētahi nekehanga iti noiho te huri I te ahunga o te tukinga. Men are often usually stronger,
But women have talents that men don't have. Like, we're typically more flexible, so we can get into tighter positions, which is advantageous in arm wrestling. I te tau 2023 I kuhu ohorere ia ki tana whakataetai tuatahi ki tāmaki makaurau. A katoa iaia te metara hiriwa. My first comp, actually, I didn't even intend to compete. Like, there was no women's category, but they were like, last minute, there's 3 women here that do a bit of arm wrestling. They dabble in it, so we're going to have a women's category. So I was like, okay, I guess I'm competing. So go in and then cup. Mai taiwa wā ki tēnei wā kua tere piki ia I ngā reanga. E kaha nōna ki te ako I ngā momo rautaki hou, me te whakapakare I tōna tinana me ōna pūkenga. So strong. Struggling. Nice. To prepare for a comp now, I would ensure I'm attending a good amount of table sessions. We have a club here in Gizzy that have table time every Saturday, so I would really try to get that going, as well as training at the gym. Ai ngā rangi whakatā kwahipa I whai hua aua whakaheke ngā werawera ki te whakataitai a motu. I was pretty nervous defending my titles, to be honest. I mean, I know it's not the end of the world to lose, but at the same time, I want to keep that title. Like, I work hard and it means something to me. I whakangungu ia I ana taitara e rua ki te reanga wāhine, waru te kau kirokramu te taumaha heke iho. Nationals was amazing. We had the most female competitors that we've ever had. Like I said before, when I first started, there wasn't even a female category. And now they had about 15 females, I'd like to say. And they even had 2 categories, so it was so much fun. Nā wai whakamātau I te hākina nei, kātahi katoa whakaihu waka ki te whakataitai a motu. A whai muri mai tana whakataitai angitu kei te whakatairanga tonu a Alivia Groves I te hākina kina nei ki te tai rāwhiti. Ka hia tumutumu, tai oro. Alivia Groves, he ingoa pia tērā hei a tamā takitaki mā tātou e hoa mā, ka re kore ka rongo nui haere puta no I te ao a tōna wā. Hei muri ake I tā tātou mahi, kapu tī e kare mā ko ngā huarere o te wā hoki mai anō ki te karere. E kare mā e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Koera ngā kōrero whānui katoa e pāna ki a tātou a te ao Māori I tēnei rā ka mihi nui atu a te karere. Kia koutou katoa, huri no I te motu ngā manaakitanga tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.